na wotwe etwa mu na me ka kire wo se mo amati schools proprietors momma monkoto dwanim paebo enya dwuma ko Facebook na hade me mo school ni din enne anwumere yi ebo be se nonum epa committee no aduasa ewo SOMPA FM yase he ya hwade show ko Facebook na hebi school ni nie memi modin na sorry oni moto ase ha ya o panyan na asukufo nkwada no egum asukufo nkwada no na omugum wa school bus no ko Facebook na hebi afa bof mamba bia na abrante no afa na otia na car na bon sa na ofiri moto no so no okotena ho no abusia ko Facebook na hebi na me beyi videos akese bi a kyerɛw me ya wo ma wo me nkura na se no wo mu enya bi nhwɛ wo mu nya bi nhwɛ mo hwade abof hwahama me na aha de hia me yie ba bi otene hwɛ on so ote ho hwɛ won so ote ho ka ne born saa no me ka si asem bi so na wonte ase na otwe etwa mu ka kire wo se oti moto so se na ye na yisu moto no speed no jai because baby omudi niam aduadua e wo bunu region e wo bunu ahafo e wo sunyan ha sei no me bobo baby be se nan enum e kire wo me be sore na no na me ka kire mo se wo ma wie abisim sunyan kosi mankran so de no na wo mo eba eye kira new doma kotokrom ebe pim eye SOMPA FM eko municipal hospital sa traffic light na se ho no bibi hye ho enti wudi moto enam ho a hwe yi ba bi a wo kɔ no nya time ema wo ho se wan nuru sa brante da ho ya sese wo ti hei hwade ko Facebook na hebi sese wo ti hei sa time na do speed e kɔ no sa time no time a wo ti hei eni se onya adaaje na utie me kakra nke no anyway de wa he na ye abusu ya he ono te ho no nyame nko a on school bus o se obo from ho no ne lock ni se na ka bi e ma se ka bi ba ya nke fa no so se yam e wo SOMPA FM ye ni mu haya o ene na wotwe mienu ene ochena ena abrantie baako elodu eye bode a ode free susan so eba wuko dadwamu a one Ford ebe pem ya wo ma mienu nyina wo mu nyina wu samre wo mu hye fridge ma yangopan adom wo mo ayenkrata asem a ye de ama abusia na wotwe bi ka kire mo se free samre wei ekopem bosumi wei awie ye no odi moto nama ye very careful u hia unam bridge so a ye very careful unam ensuo so a ye very careful na de eboboba no enye papa sese ye matwuntwa uti na posifo akwakoche no na emom oye ne sacrifices de a na enye no na aye maka school bus sasama kire mo proprietors principal monkanche madroba fo no otu kwan otu ka na omompaye oye kremonia onye de ese oye de sumbie wo mu no onye hwe abrante na da ho no afei ko Facebook na sanso hwe bus we nso esi nano a mi wie eye ya woda no me ka kire mo se efiri eye sunyan eko doma ahinkuro ene sa careful bi mi bonkuro be senan monye very careful na de eboba no enye ko Facebook e bus we first class limousine eye bus ya alodu wo ma efiri sunyan ede wo mo eba doma ahinkuro efa 44 passengers plus bimukura ekeka ho abusunya hwe se wo kodoma ahinkura wo yadru asuhyiaye no mame nkyere wiye
one baby ana MPP for AC eye one district one factory na esi ho no se wotra no pe careful na ewo ho no eya hwemu ena driver ni ani ni mate wo ma loadu a passenger for egum ede wo mo ebesi atwam from sunyan etidoma to wo ma besi sunyan ni de wo ma si kakra ka nipa be se 15 16 ekobe 20 no wo mu gum na oduru careful no so ho no ose wan hu de eyeye atwanso ho na steer na lock ena mo friends steer lock ana steer na lock he hwe basa ekobe se 120 150 na steer na lock at once nti abasa of kede na be a lock at once ose de ohu yan steer na lock enti no ane se otim na nyame a yeda na se ni se miduru ho no na kire se mate ni na oti front ho no ka kire me se de ohwe ni se tipa truck bi allodu a passenger friend sen niam gum ena bus ba kon so eto so and steer no ochima enyeyi nti okọ resurrection sofo boachi asore no nti de okan ni se sofo boachi jime ena driver ni so ono so de otima ni Jesus ena wo magum so no awurade yi na onim ye si ena car no de dese otra eye one district one factory na ni fa so ho a amana bi se wugire mu a according to apostle no wo ma ba ho no almost odi nipa to so a memfa ne be 20 feet long Joshua be kabrofo no kire me na me de minim se mu wasa mo kabrofo no sen amana emu wasa ne be 20 sen 20 feet tall long 20 feet long enti sebas no edamu a unhu sebas damu enti ebasa na omko sha amana no musie wuru enti onam ho a unhu se ka hyem ena ka na mini ena hye ho ena awurade yi ena kai no mo tienti ka bi edu ho ahwim na no fie da no ena omugum ena ka na muni na hye ho nti ka bi atwama unhu na wei ena for driver ba ku duru ho no hu se ase yayi kwammo no wa ha ena ogina ye opegya ni ti no ne onti na awurade mi wo yesu mi wo awurade gimi o engramofo wo musu na atiem lawa akuba no wo mo tiem saa for be 2 hours no na obi anhu se wo mo hye monko no mu ho ena wo mo hyem ena wo mo tia ufiri na uko ensuo bi ensuo da ho ena abusia wo mo atiem ena wo mo atiem ena nyame ya adom raba ni no hu ye no ebo eye nunua no madrawa fo so eba na amana ni mu no untimi nsim enti age se wankasa no wo wiawia saa abusia se ne ko hwe bi a enie ko Facebook na hwe bi na nyame ncha de nipa ba ko pe po anwu bonsema awurade bonsema otumfo nyankopon ade ti aya na me saw nsamra ne no nti abof hwe na pa me nsamra ne ne mame ena wo mo eyi wo mo emaako ofra na we asonsa na wayiu ofra na we asonsa na wayiu ene wo ma batwe wo ma bati wo ma hwene pranketen ena meduru ho na wo mo etwe car nti car na car ni hwe first class limousine mo mota ko kumasi no bonso ya na elodu oho jejina car no ho elodu enie abusia emfa bibi eni agro anadwo anantie enti mo a mutwi cars mo a mutwi buses mo a mutwi Ford mo a mutwi taxi maka kire mo se uduru ensuo ho a ye amamre ne amane na mewie ye no ena menya adaje a menya adaje a na me call eye ensuo no nchen busa mu a na me hunu de osom ene de osone so ni madwuma me ye no se me wurawuram na me hwe spiritually
according to investigations no obi te car nimu a one enkwala mienu ete car nimu enkwada no baako edi 2 years baako edi 3 years ena akwada mono eda ne maame ena so na abusua nyame ncha de se akwada mono no ne nan ne mowire mpo anti ne mowire mpo anti de omuhu ya ne se akwada na firo maame na akwada na firo maame na so akoto seat bi so ena akwada nda so na odi agoro ka na muni no akwada na da so ena odi agoro mienu na aka no obi empra na according to no na kire say boy baako etika enum na ninua ewu na ninua na wawuo no ena wo msi wuo no wo monte ase enti okọ mortuary ewo one of the mortuaries ewo doma ahinkuro wo mbesie funu nyankopon ya adom a memene da ebe ni na awotwe na abrantie no wuo no owuo bia na mse wo monte ase 27 years enti okọ mortuary man ho ena okobubu ne morere ena oyi ni tirimi ena oyi baabi a eso oyiye enti ode akwakoye abisa enti oba ewo nkuro no a kopendo ma hinkuro no abrante ne de memoni di nkirew asembi nti birepamo no ubehu abrante no na eno so kura ne wuo no ensempi ewom isansa ono nso wo mo se eni be bosome miensa bosome nan ye hu adwuma abrante no eye ani na anu ani nansa ka wakoto dam ewo kuro no mu no wo madwene ho a wo mo ente ase nana nipa apampam bi ekoso enom se kuro no ye amamre ne amane ene de esi ye de ene so hunsam no ena nkwan so ayeba ameka ka na accident ne nkire wie ena odi saa niema no ba beye ti wakwa abusa na wie sana no me ma udi nkomo ma hunu se saa de no so de tena ka mu a esese ubo mate ni ne driver ni na amane na oya amamre ne amane ntia na no me ma oba na otwi eye bus no edi nkomo a ochechire ya nam ka sa agoro bi ena ye die enti ade na odi kroso no esuo bi a odi ope ene de ompe according to nhwehwemu a mekoye ne na wie ne kire se saa de na odi kroso no na honhom bi wo kwan no so a se ye nsuo se ye nhoma se ye motie o mintimi nkire nti na ompe etimisi seka no stia ne timi loko de but enye common saa enti me pese me ni abrante edi nkomo no o se da bi me pese me ni mate ni edi nkomo de wa na ne ho esi ye no no na enya asem ketwa mduru ha na omotwe ka no enti abusunya hwe ka no enie ko Facebook na hwebi me ka kire wo se bibi ewo wiase enti wo ye driver ni a eya abu amamre ene amane eya tie de ye ka no na enye se ye kasa keke ye de bokuro no ho ban ye de bo oman no ho ban ye de bo individuals ho ban ye de bo a passenger for ho ban afa abo mamba bia na omotwe ka no hwe ka na wo mo atwe no me se ka na ye first class limousine sa na omotwe ho hwe ka na omotwe no o ba bi omotwe firi no wo hu amana we enti busa ho se amana we se wo da mu a wo ba den na wo hunu ka bi aduru ha na atwam ka bi aduru ha na atwam ka bi aduru ha na atwam hwe we omotwe awie no no na hwe ba bi ani tini te no na wo hye ahampa a wo ba den na wo hunu se nipa hye hwe de ka ya na nipa ba akopepo anhu o de bo nkoko aka kire wo se wei ompe wei ompe wei ompe wa mba bia ka na ye twen firi enti wo hu amana edam abo ba ko bi wo ho kire ba bia amana no na ewo no yima wo mo na afi wo mo enhwe bi ko Facebook na hwe bi na mi yi amana no e de a kire wo aka kire wo se SOMPA 98.9 FM ye nwuna yani enka asem o ye nwuna yani enka asem na de ebeka bi ya no ye nimu de ye ka ya na ye nimu de yate ya na ye nimu de ye hunu na ewo de wo mo ka kire yen enti sie hwe so benya se kwa mame a na memusa na baako anase mienu bi na wo beka ya last week me ka kire mo se abisinkwan no so ho no
baabi a abrantie na okofa school fo nkwada na eye owu ye no ya me fa na kransi ye da no na wotwe aitwa mu no that particular place ho no eno so ka bi nya adaje a e ka de enka de besi no na enye asem ketwa amara no ana mi yi ade a kire wo no ko Facebook na habi na enwura wani na enka nkire me se ena me no ya na ayi me nwura mani eka nsem enye nwura ena me nwura mani eka nsem na de mi hu no ene de o maka kire me no ena ya na me ka kire wo na afei hwade we nso above the way to so mama aha hwade we nso abusia na wotwe a etwa mu no na me no edi nkomo bi enkomo na me no edi no so be kai a me ka kire mo se eye careful na ofri mama Millicent asondan fefe no continuation for asondan no achame be me kakra na wona onim ho aha be me kakra achame wona onim ho abusuya be kai a na wotwe etwa mu no me kasa no me ka kire mo se efri Pentecost for asondan fefe ya ewo ha PWC ubu careful na ba bia efa yi me fe me ka se ensuo mienu bi ewo ho ana me ka kire mo se muduru ho a munyam toboase because embrante binum pesika na ensuo ni nti wo mu entimi ni sa abone no but mo mamani ana ho a de besi no anya senketo abusia na wotwe etwa mu no hwe Pentecost hwe ayi continuation for Sunday ne ma Millicent abusia ko Facebook na habi na makatra wo se interview bi ani ho na me yi videos ni de akere na me de aka asema kere wo na wotwe etwa mu me sore no me ka kere mo se saa careful no ana me bo eye penkwase junction na edo eko eye ukoda dwam ho no saa sharp careful bi na ewo ho no munye very careful ana me ka saa eye baby amebo edisen me fe ho no abusia hwade we me fe Pentecost event saying continuation for Sunday na nimu ho one container we the Apostles Continuation Church mi moto ni nesi ho no ena production team no ena gine chire no hwe container we a minute okwanum na no na wotwe etwa mu no na a minute ho no lucky ni say ekoto the Apostles Continuation Church wo mo asore no animu ho pe ena wo mo mini ya wo mo koto ho nyame ena yeye na dom say container no mini no na one school bus bia entwamu ho won taxis a eko no hwe ade won taxis etwam ko Facebook na hebi continuation asonda na nimu honi me moto ene si ho no ena yetwa videos no na se saa container we se minute taxi a eko iso ana pick up iso ana ne tosu mienu so ana se anopa no e minute car alodu enkwada wo mo eye school bus ya nkabra sister adwa ama Kofi, honorable, MP, minister, commander, nka den nka yebetie. Die na nka yebetie, den na nka yebehu. Enie, ana mi yi video no e de akere no ko Facebook na hebi. Enti ya na muka se ye nwuna yani na ye ka asem na wotwe etwa mu me ka kire mo. Me bo areas best 9 e ka kire mo se munye very careful. Me bo penkwase sa sharp careful bi na ewo ho no otra Queen of Peace wo musuku na obekọ eye ukoredwam ho a sharp careful bi na ewo ho no me ka kire mo ena me ka mefe ho so e ka kire mo ena me ka abisim aka kire mo ena me ka post office e kwa akopim fiepre me ka doma eno na mayi bas no nyame ena eda nase enka na watwe wei a etwa mu no nka de ebeti awo bona hafo ha no enye papa na maka kire mo se sunsumu wiase no nipa aduosie num 65 ena wo mo epe na wo mo anya mako edu enum entity 15 every 65 aka 45 eye hwan ya ebetima ye me amete ya me kirekire ebetima ye wo
enti wote ka mu a bompaye o fra bompaye oda sori a bompaye wafra wie no bompaye ma wompa bo ehia na me kwa ba na mama be yi video bi e de a kire wo me ne malam ebedi nkomo na me wi a join it na wo Facebook wo de mo nduru 30 na me nyi video bi enkire wo abusia emfa ni agro ate na wi ase enna hokwa wi ase enna hokwa unim kwan ya obi fa so a oto ne ka unim kwan ya obi fa so a onya ni sika ode atoka no unim kwan ya ofa so oto prage ne ma wo unim ba bi a ode koi